your 2025 Isangona Musica Awards. Best collab song of the year goes to Follow Me Anna, the band Chris Easy and Kevin Kade. The floor is yours. Hi. Ngiro neza. Baje gushimira Nyagasani tumye turana twese. And secondly, niyo mpamvu umugabo muzanye hano ndagira ngo mbashimire this amazing human. The band kuba yarahaye umugisha Follow Me Anna, it's a big blessing. Hano murabona yuko uwo bita Chris Easy yarari gushimira abahanzi nka Kevin Kade, Ben babashije gukorana indirimbo nawe muri zino minsi zikaba zarateye imbere muri muziki nyarwanda. Ndabashuhuje n'umuhungu wanjye Sumayeli mwanafunze atwibera ukuntu biragenda se. Ben hano yarari kuvuga yuko yari gupingana n'uwo bita Bruce Melody, bari kuvugana yuko buri wese arenze n'undi arenze, ariko igihembo cyatwaye Bruce Melody intare igisamagwe. Hano uwo bita Chris Easy abanyamakuru bari kumwataka byadanje, bari kumufata ibintu bimeze bite, uri kubibona ute igihembo gitwaje yuko abahanzi bambaye mu Rwanda batwaye igihembo cy'umwaka hano mu Rwanda urenze ufite hiti y'abandi afite hiti n'ikigoro. Hano uwo muri kubonaho Junior Giti akaba yari yaje gufatira igihembo cya Kivumbi, mwamumenye ku ndirimbo nyinshi zitandukanye, no muhanzi w'imena mu Rwanda ufite hiti, ariko uyu munsi namubazaniye nawe yatwaye igihembo je nyitaka Karima ageze umwana w'Musanze. Ariko uyu mwaka Bruce Melody nawe mubereke nukigwe n'ikindi kiganiro kigiye kunyura hano kuri subscribe, share, comment.